Kauran man o kapalyan, kaya bela rin traffic at public order enforcers karing esa sa Lilong at Balao skim pa manganap king karelang obra. Pauli ng karelang pa magmaando king dalan, maging masalesi at ligtasing biyahe na ng sablang motorista at pasayeros. Dapat sumangid din karelang pa magsakripisyo alimu para karing karelang pamilya no nepati karing sabla, makaramdam la pang mga sakit a amano iba't karing taong masya sa buntok at alang disiplina king dalan. Actually ma'am, talagang masakit yung obra. Pero yan pong kaimita eh. Alos 24/7, makakaigay po kayo dalan. Magasis po ka rin motorista. Normal na po ito. Seminar kaya po kayo makanyan. Dapat po panita mong mariblagan dalan. Tamong mapali puntok. Nanumang problema ing malyari libutad ng dalan, makasadyala kanurening mamiyasaw king publiko. Aparte kanita, aasahan lamo naman deni karas king katapatan. Karin po nga kayabi akong enforcer, at yun yung kaya po tilang kuwang cellphone, ako pong wallet, na-turnover ya po kagad yung opisina. Ganang saka yung obrami po abin po yan. Sumangid ning pagal, pali at siyas da muntok rin aliwang motorista, makusuwelo na pamuring kano din traffic enforcer, ustong makaramdam lamang sa ting feedback karing aliwara pang sa servisyon. Siyempre ma'am, masaya kaya po. Lalo na gustong ating kaya pong daramdam ang feedback kaya pong netizen na masanting po yung kaya kaming performance, maswelo na kaya po. Hanggang pong mapagal kami, masaya kaya po. Magpasalamat lalaman uling agyang masakit ing karelang kabilyon, makasuporta naman kanu karela ing gobyerno. Mitas kaya po sweldo, kompleto kami gamit, sapatos, raincoat, kompleto po, wala po mga sabi. Ngayon pagmasasyon niya ing Labor Day, makisan meto niya ing CLTV 36 king pamangilala king maragul a kontribusyon da rin talapagobra, king pamanyulong ng ekonomiya at kaayusan kete probinsya. Ako, inke kayong talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin.